Urukiko rwigenga rurinda itegeko nshinga rwatangaje ko Felix Tshisekedi ari we rero watsinze burundu amatora ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atsinze rero uwitwa Fayulu ndetse na Shadari. Uru rukiko rero rwafashe umwanzuro wo gutesha agaciro ikirego cy'umukandida Martin Fayulu, runemeza ko rero Felix Tshisekedi ari we rero watahanye intsinzi y'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma rero y'amatora yabaye kuwa 30 Ukuboza 2018. Mu minsi ishize nibwo rero Martin Fayulu yaregeye rero urukiko rukuru rushinzwe kurengera itegeko nshinga ko komisiyo rero y'igihugu yamwibye amajwi ikayaha rero uwitwa Felix Tshisekedi mu majwi rero y'agateganyo yatangajwe. Gusa urukiko rwanzuye ko rero Fayulu atabashije rero kwerekana ibihamya bifatika bigaragaza ko yibwe. Uru rukiko rwatesheje agaciro imyanzuro yafashwe n'inama idasanzwe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yasabaga ko RDC ikwiriye kuba iretse gutanga ibyavuye mu matora kuko bemeje ko Tshisekedi ari we watsinze amatora burundu. EU, SADC, ibihugu by'uburengerazuba bw'isi hamwe na Kiliziya Gatolika y'iki gihugu yifuzaga ko rero intsinzi ihabwa Fayulu cyangwa se amatora agasubirwamo, ariko RDC yavuze ko Tshisekedi ari we rero watsinze amatora ndetse akwiriye no kwitegura kurahira mu minsi 10 iri imbere. Lambert Mende Omalanga, minisitiri w'itangazamakuru wa RDC akaba n'umuvugizi wa leta, yavuze ko batazagendera rero ku gitutu cy'amahanga, ko ahubwo Kongo nk'igihugu cyigenga izagendera ku bushake n'amahitamo by'abaturage bayo. Felix Tshisekedi yatsinze amatora ku kigero cya 38.5% y'abatoye bose. Martin Fayulu ushinja Tshisekedi rero kumvikana na Kabila bakamugambanira agira 38.7%, mu gihe Emmanuel Shadari wari mu ishyaka rimwe na Kabila wari umaze rero imyaka 18 ku butegetsi yagize 23.8%. Namara kurahirira gusimbura Joseph Kabila, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo w'imyaka 55 azaba akoze amateka yo kuba ari we mu perezida wa mbere wa RDC ugiye kuyobora iki gihugu. Rero habayeho ihererekanya bubasha mu mahoro kuko abayoboye iki gihugu bose bavanwagaho rero na kudeta kuva cyabona ubwigenge kuwa 30 Kanama 1960. Ngaye nguko rero biri kugenda bivugwa hariya mu gihugu cya Kongo. Reka rero mbashimire duhinirangaye no nkuru, nizere ko mukomeza kudukurikirana mukanda subscribe kuri channel yacu Bwiza TV kugira ngo mujye mukomeza rero kubona video zacu no kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Mukomeze kugubwa neza cyane. Bye bye.